Wathi esahamba ukuya eJerusalema wadabula iSamaria leGalile. Esangena emzaneni othile wahlangana naye amadoda ayishumi anothoko ameka kude. Aphakamisa izwi ethi Jesu Nkosi sihawukele. Kuthe ewabona wathi kuhambani niyoziveza kubapristi. Kwathi esahamba ahlanjululwa. Enye yawo isibona ukuba iphulukisiwe yabuya idumisa uNkulunkulu yakuyizobona. Yathi uNkulunkulu ngezwe elikhulu yawa ngobuso ezinyaweni zakhe imbonga yayingumSamaria. Bephu Jesu waphendula wathi akuhlanjululwanga abayishumi na baphi pho abayisishagalolunye nani sizoshumayela ukuyeza umsebenzi sizoshumayela kodwa kumele indaba yami bese ngihlale phansi la sifika khona iBhayibheli Jesus ufanele masosithatha imessage yakhe amen ngiyabonga asuke lo muntu amen la sifika khona bazalwane bami iBhayibheli ithi uJesu wayekade ehamba eya eJerusalema. Wayeyaphi bazalwane? eJerusalema. iBhayibheli ithi wayesedlula eSamaria naseGalile. Now lesi story sifunda ngaso esamadoda ayekade enothombo aphiliswa. iBhayibheli ithi mangabe engena emzini amhlangabeze bazalwane bami. Wangathi lamadoda ebenento ethi siyazi ukuthi uJesu kungenzeka kazanga kithi. Bazalwane. Uyadlula uJesu uya la ekhona kodwa ngoba nakhe lapha asizukubiyeka singakaphiliswa. Bazalwane bami lamadoda ayekade nokholo oluphazamisa inhlelo. Bazalwane bami uhlelo lukaJesu bekuwukuthi ahambe aye eJerusalema kodwa lamadoda athi noma singekho ohlelweni lwakho kodwa sizukuliphunyuka ithuba lokuthi siphiliswe ngoba sesilapha ukhona. Awubazalwane abazi ngilifundile iBhayibheli lithi umama kaJesu emshadweni ekhaya wabona uJesu wathi baphelelwe yiwayini. Jesu wathi ungena ngani kokwami isikhathi sami asiyafiki. Wathi umama ngiyakuzwa lesikhathi kodwa nginesimo esiphuthumayo. Wathi noma bengekho sohlelweni lwami
So wasting our Sundays, he comes and check our body. Come on,
sengishumayela ngimane ngifike ayekhona awuzona bami noma ngahlabelelanga ngimane ngifike ibhayibheli lisefikile bamemeza bathi Jesu Nkosi sihawukele now umthetho ngabantu abanokhokho ukuthi abantu abanokhokho mangabe behlangana nabantu ngephutha kufanele bememeze bathi sinokhokho sinokhokho ha noma beshaya ibhele bethi sinokhokho labo madoda awazange phathe imeko yabo emlonyeni wabo kunokuthi athi sinokhokho athi Jesu ngoba kunesikhathi benizoshumayela ukuthi phathe igama likaJesu uze wehlelwe uliyaphatha igama likaJesu yaphela umthandazo kuphela ngaso sale nekhaya phela kakulo sale nekhaya phela ukubula sale sinegama singalibisa athubone ukuba sinawo lo moya wokholwa uma kulotshiwe ngakholwa ngakho ngakhuluma nathi siyakholwa ngakho siyakhuluma kusho ukuthi kuzobonakala ukukholwayo ngalokho okukhulumayo kunokuthi bathi sinokhokho bathi Jesu kunokuthi bazane bami I'm not saying that we're in denial yes besikuso kodwa sazi into engcono athi uPaul intlupheko sakalo asina kulinganiswa nenkazimulo usibona sikhuluma ukuphila ingoba sibambile ukuthi kukhona inkazimulo ezokwamkhulu ayibonakala kodwa ezokwamkhulu usuyilinde iminyaka kodwa ezokwamkhulu amen bathi Jesu sawukele lokuthi sawukele ukuthi have mercy igrace kunikeza into ongayifanele imesi ukuthi uNkulunkulu ekhohle leyoyifanele sifanele ukuzithoba sifanele ukulapha kodwa iba nomusa amen bathi kuJesu iba nomusa ebese iBhayibheli lithi uthe wabona bathi siphilise wathi yena hambani iBhayibheli lithi bathi besahamba salwane bami two things number one wathi hambani niyoyiveza abapriest prophet abapriest ibona kufanele bethi umuntu unothoko okusho ukuthi laba abadeclare isimo sokuthi unothoko uzofa yokuye kube ngabo that hambani niyoyiveza abapriest ithi abapriest must confirm ukuthi manje seniphilisile masalwane bami labo bakhuluma igama lokuthi niyagula kuzoba kwangabo abayawuthetha bathi niphulukile abazona bami ngiyaprofetha bathi uNkulunkulu angasebenzisa labo bantu abathaninja abathi mncane umunwe kaJehova khona lapha ufaro nenyanga zakhe basho njalo bebona uJehova semsebenzini bathi impela awona ukuthi uNkulunkulu angenza umsebenzi ukuze kufakaze imindeni yethenga khona ithi impela bathi isihlobo siyakwazi kodwa nalokukholwa kokusibonile uhlupheka phambi kwethu uNkulunkulu usenze njalo emhlenge akubheka ngayo ususa ihlazo lawo sinoNkulunkulu olususayo ihlazo labantu akenze njalo sawuphela unyaka ususa ihlazo lawo kwesibili semvala mhlawumbe hamba amen salwane baba bahlanjululwa mhlawumbe hamba simangaliso senzeka mhlawumbe hamba incwadi kaJakobe incwadi kaJames kholwa okungenamsebenzi ukufile yingakho silolu hlobo labantu hamba uthi uma ngabe
ulwandle lubovu awubasabani uMose nabantwana bakwa-Israyeli bekhala uthi uNkulunkulu nikhalelani kini sukani wena nalabo bantu nihambe bazalwane ulwandle luvalile uFaro ngasemuva uNkulunkulu uthi sukani isimangaliso senzeka mhla uPhithi inhlanzi wayibamba mhla ephonsa mhla ephonsa inetha awubazalwane bami phinda uzame phinda apply phinda ufake phinda uye isimangaliso senzeka umuntu ehamba uhlulile unyaka kodwa phinda uhambe udisappointed impela kodwa phinda uhambe abahamba sisuma sibenenyawo ufuna senze umthandazo kubona ngoba ukugcina lapha uthi Ubani wehubo, ubani uJehova, ukuba muhle, ukubusa wakhe umi phakathi. Athi bebhala iNdumiso 1:24, athi bakasho njalo uIsrayeli, uyisho njalo i-ISJ, uthi umusa wakhe